Pozdrav, filmovi ukratko ovdje. Danas za vas radimo rezime filma iz 2013. godine pod nazvom The Old Boy. Zatvorenik sa tajanstvenom prošlošću kreće u nasilnu potragu za osvetom nakon što je iznenada pušten nakon 20 godina bez objašnjenja. 8. je oktobar 1993. i upoznali smo tog tipa, Joea Dusseta. On je izvršni direktor, ali kako se čini, nikada nije dobio dopis o odrastanju i sazrijevanju. Malo je čudno što ga je žena ostavila, tip doslovno uzima alkohol na poslu gutajući ga kao da pije smoothie ili tako nešto. On misli da je u redu propustiti rođendansku proslavu vlastite kćeri, jer ona ima samo 3 godine i nije je briga ima li njega. Večeras ima večeru sa potencijalnim klijentom i jako je važno da dobiju tog tipa ili kako mu je njegov šef rekao, bit će problema. Stvar je u tome što je Joe prodavač. Dakle, on uvlači klijenta i kako stvari idu, on zazne dogovor tako što se približi partnerki svog klijenta kada ovaj ustane da ode na WC. Kada se tip vrati, kaže mu da ga nema, pa Joe udari slatkim šamarom po licu za njegov trud. Nema koristi, malo je reći da je izgubio posao i sada je mrtav. Kao i obično pribjegava piću da se utješi, ali onda pada na ulici i posvuda povraća. Kasnije pronalazi Azijetkinju sa žutim kišobranom i iz nekog razloga joj prilazi i dijeli njen kišobran. Sljedeći put ga vidimo golog i na nepoznatom mjestu. Vjerovatno je u pitanju hotel, usput rečeno, ovaj tip je najodvratniji tip ikada. On pljuje gdje god stigne, a da ne pričamo da nema socijalne kulture, osim što očito nešto prodaje. Kada se Joe probudi, pokušava shvatiti gdje je, ali nema telefona i vrata su zaključana, tako da nema načina da komunicira sa vanjskim svijetom. Njegovi otmičari su ljubazni, iako mu donose hranu i naravno alkohol, ali svejedno mrzi vrstu hrane koju mu služe. Ubrzo nakon toga plin ispuni njegovu sobu i on se onesvijesti. Zatim vidimo njegove otmičare kako uzimaju uzorke iz njegovog tijela, izgleda kao da su uzimali njegov DNK ili tako nešto. U svakom slučaju u sljedećoj sceni Joe na vijestima čuje da su njegovu bivšu ženu izudarali na smrt u prisustvu 3-godišnjeg kćeri. Barem je dovoljno čovjek da bi zaplakao. Sljedećih nekoliko godina Joe je potpuno sam u ovoj malenoj sobi, ali mu otmičari još uvijek ne žele reći zašto je zarobljen. Stoga on pribjegava nekom stvarno zabrinjavajućem ponašanju. Čak se pokušava sprijateljiti sa mišem, ali njegovi otmičari ubiju miša i posluže mu ga kao večeru. Nakon 5 godina zatvora u televizijskom intervjuu saznaje da je njegova kći Mia sada čudo na violončelu, ne može biti ponosniji i odlučuje početi pisati svojoj kćeri. Vidjeti kćer daje mu i novu motivaciju da promijeni svoj život. Stoga prestaje piti prosipajući svaku vodku koju je dobio u WC školjku i ozbiljno shvaćati videozapise vježbanja na TV-u. Također pokušava sastaviti popis ljudi koji bi mogli imati motivaciju da ga žele vidjeti u zatvoru. Napokon prošlo je 20 godina i Joe je spreman pobjeći iz zatvora bez obzira na sve. Sa sobom nosi sva pisma koja je napisao za svoju kćer dok je bio zatvoren. Na dan kada izabere da pobjegne, vidi intervju svoje kćeri Mije na TV-u koja kaže da bi mogla pokušati oprostiti svom ocu ako ga ikada više vidi. U tom trenutku Joeova soba je ispunjena hloroformom, zbog čega se onesvijestio. Kada se probudi, nađe se u luksuznoj kutiji Louis Vuittona. Uredno je obrijan, dobio ovo elegantno odijelo i cool sunčane naočale, nešto novca, telefon koji ima mjerač vremena na zaslonu i što je najvažnije njegovo pismo kćeri. Kada izađe iz kutije ugleda ženu koju je upoznao prije otmice, ali baš kada se spremao doći do nje, na igralištu je dočekan tipovima. Odmah kreće u akciju i svakog od njih prebija do smrti. Na kraju mu izmakne žena i umjesto toga upoznaje Elizabeth Olsen, našu vlastitu grimiznu vješticu, ljubav svih naših života. U ovom filmu njeno ime je Mary Sebastian. Također je medicinska sestra i nudi Joe svoju pomoć, ali Joe odbija iako uzima njenu posjetnicu. Nakon što je napustio Mary, on nastavlja potragu za tajanstvenom Azijatkom sa žutim kišobranom, ali je ne nalazi. I tako on odlazi tražiti svog prijatelja Chuckyja. U Chuckyjevom baru Joe ispriča cijelu svoju muku. Usred pripovjedanja dobija poziv od izvjesnog Invisible Mana, tip ga uglavnom samo grdi i govori mu da će se javiti. Nakon poziva obojica muškaraca pregledaju Joeov popis, pokušavajući vidjeti mogu li nešto saznati o tipovima na Joeovom popisu ljudi koji bi ga mogli juriti iz ovog ili onog razloga. Sve je to nažalost slijepa ulica. A do jutra kada Chucky dođe provjeriti kako je sa njim, saznaje da se Joe onesvijestio. Kada Chucky pogleda u ruku svog prijatelja i vidi Marijinu karticu, saznavši da je Mary medicinska sestra, nazove je i ona dođe i provjeri Joea. Dok ga pomaže stabilizirati, pregledava Joeova pisma njegovoj kćeri Miji, naravno da je duboko dirnuta, ali kada Joe dođe k sebi, nije uzbuđen zbog toga. Isprva želi da ona ode odatle, ali Mary mu kaže da mu vjeruje i ponudi mu pomoć da pronađe kćer. Nevoljko Joe prihvaća Marijinu pomoć i oni se probijaju do različitih restorana sa imenom Zmaj kako bi pronašli restoran koji je Joea opskrbljivao hranom dok je bio u zatvoru. Od restorana do restorana Joe isprobava različita jela kako bi otkrio koji je bio u dosluhu sa njegovim otmičarima.
Povraća nakon svakog posjeta, ali u jednom restoranu gurmanu su okusi poznati i počnu puniti usta hranom poput babuna. Nekoliko minuta kasnije, nakon što je pojeo ovaj veliki obrok, tip odjeven u crno ulazi u restoran i preuzima ogromnu narudžbu. Tako je ušetao u stražni dio restorana, bacajući svakoga tko mu se usudi stati na put poput zrnca prašine. Zatim oduzima bicikl tom mladiću i prati tipa koji je došao po narudžbu u nekakvo skladište. Kada stigne tamo, izbije oko tipa kojeg je pratio. Napravio mu je samo modricu na oku i on je doslovno skinuo ovog tipa jednim udarcem čekića. Kada je tip mrtav, on odnosi pošiljku u skladište, očito imitirajući tipa kojeg je upravo ubio. Zatim je ubio još par tipova. I tada šef operacije, nitko drugi nego sam Samuel L. Jackson, otkriva da je vrijeme ručka i da zarobljenici ne dobijaju hranu. Dok on još uvijek pokušava shvatiti šta se do vraga događa, Joe se ušita, udara ga u facu i veže ga. Zatim počinje derati tipu vrat skalpelom i doslovno dodavati so na ozljedu. Očito ne mogavši više izdržati, glavni čovjek Cheney otkriva da ga je samo unajmio određeni stranac da ga otme i zadrži Joea 20 godina, ali to je sve što on zna. Nakon nekog vremena Cheneyovi ljudi dolaze u potragu za svojim šefom, pa Joe pušta Cheneya, ali ga oni pokušavaju napasti i tako i Joe sve sam pretuče. Treninzi se razlikuju od tečajeva borbe. Kako to da je Joe zatvoren 20 godina bez ičega, osim videa o vježbama i jugi, i odjednom izbezumio John Wicka, a ovaj tip doslovno sređuje 20 i više ljudi koji ga dolaze da napadnu. U svakom slučaju ubodu ga u leđa, a onda još jednom sa nožem u leđa i prebije još jednu grupu od 20 tipova koji su ga ponovno došli napasti. U svakom slučaju on izlazi iz skladišta nakon čega se sruši vani. Ali onda ga stranci pokupe i odvezu do praga njegovog prijatelja prije nego što ponovno nestane. Kasnije te noći Mari dolazi zajedno sa svojim prijateljem doktorom Tomom provjeriti Joea. Tom misli da Joea treba odvesti u bolnicu, ali znajući Joevu prošlost, Mari kaže ne. Tom može reći da se prilično spetala sa Joeom i da mu to nije ugodno, uglavnom zato što je zaljubljen u nju. I Joe joj govori isto, ali Mari kaže njihove stare vijesti i tema se odatle mijenja. U svakom slučaju Joe je odgurnen govoreći joj da se ne vraća. Dakle, nedugo nakon Marijinog odlaska Joe dobija telefonski poziv i kada pokušava uzvratiti broj, zazvoni telefon u baru i tako sazna da su njegov otmičar, stranac i azijatkinja sa žutim kišobranom u Chuckyjevom baru sa njim. Kao i obično, aktiviraju se njegovi borbeni instinkti, ali nije spreman za borbeni stroj. Ispostavilo se to da je azijatkinja zapravo tjelohranitelj stranca. Kada ona završi, on je sav modar. Stranac kaže Joe da je sa njegovom kćeri, a zatim mu daje ponudu. Daće Joe kasetu na kojoj siluje i ubija njegovu ženu, $20 milijuna vrijedne dijamante i zadovoljstvo gledati je kako se ubija, ali Joe mora tačno odgovoriti na dva pitanja. Jedan, ko je on, a drugo, zašto je zatvorio Joea na 20 godina. Ima samo oko 46 sati da to učini, inače će gospodin stranac oduzeti Miju i neće dobiti ništa. Da dokaže da se ne šali, gospodin stranac natjera svoje siledžije da Joe pokažu prijenos uživo Mary u zarobljeništvu. Nakon što stranac pusti Joea, on trči do Marijine kuće samo kako bi pronašao Cheneya i njegove momke koji su Mary pripremili kao pečenu puricu, čekajući da bude omalovažavana na dan zahvalnosti. Sada unutar kuće Cheney ima svoje momke koji drže Joea i pripremaju mu vrat za guljenje kože, baš kao što je on učinio Cheneyu u skladištu. Ali netom prije nego što Cheney počne, zove ga gospodin stranac zajedno sa torbom novca i tako se Cheney predomislio. Joe ubrzo dobija poziv koji završava prije nego što ga može prihvatiti. Iznenada mu sine da svaki put kada Mr. Stranger nazove, svira ista pjesma. Koristeći Shazam, Marie mu pomaže otkriti da je pjesma koja svira tematska pjesma Evergreen Academija. Nažalost, škola je sada zatvorena, ali Joe i Marie odvezu se dalje kako bi se sastali sa direktoricom, gospođicom Edwin Burke. Ispostavilo se da je to bila škola koju je Joe nekad pohađao. U Burkinoj kući Mari počinje razgovarati sa direktoricom o Joeu, dok se Joe pokušava ušuljati u njenu kuću. Dok je tamo, Mari se pretvara da radi sa nevladinom organizacijom koja se bori da krivo osuđeni prijestupnici dobiju slobodu, dok Mari nastavlja razgovarati sa gospođicom Burke i otkriva da je Joe bio sebični kreten u srednjoj školi. Joe pronalazi svoj godišnjak i nalazi na lice koje vrlo nalikuje na lice gospodina stranca. Zove se Adrian Doyle Price. Nakon što Marie i Joe napuste mjesto gospođe Burke, pokušaju provjeriti školu, ali je zaključana pa se odluče vratiti noću. U međuvremenu se prijavljuju u motel i pokušavaju Chuckyu poslati sliku Adriana da vide može li ga prepoznati. Navodno su Joe, Chucky i Adrian svi zajedno išli u školu. Ubrzo nakon toga Marie dolazi igrati medicinsku sestru i liječiti njegovu ubodnu ranu. Naravno da se događa ono očito i pogodite šta, gospodin stranac za kojeg smo saznali da je Adrian gleda to sve iz svoje kuće. U međuvremenu Chucky saznaje nešto o Adrianu i pokušava upozoriti Joea na to. Navodno je Adrian imao sestru i cijela je frka oko njegove sestre, a ne Adriana, šta god to značilo. Ali Adrian presreće Chuckyjev poziv i briše njegove govorne poruke prije nego što i Joe uspije poslušati. U sljedećoj sceni Adrian ulazi u Chuckyjev bar i zada vjernika na smrt.
U međuvremenu Marie i Joe provale u Evergreen Academy i tamo pregledavaju Adrianovu školsku evidenciju i saznaju da je Adrian imao sestru Amandu. Tada se Joe počinje vraćati film. Kao što smo prije saznali, Joe je oduvijek bio kreten iz srednje škole pa je maltretirao Amandu i tu nema iznenađenja. Međutim, ono što će otkriti još je šokantnije jer saznajemo iz Joeovog sjećanja da je Joe jedne noći uhvatio Amandu i starijeg tipa kako vode ljubav u školskom stakleniku. Ali kada kasnije malo kopamo, pogodite šta smo pronašli, taj čovjek je bio Amandin otac. Naravno, Joe govori cijeloj školi jer mora biti idiot u vezi sa tim, ali pošteno govoreći u to vrijeme nije znao da je taj čovjek Amandin otac. Bilo kako bilo, nakon skandala, Amandin otac preselio je cijelu obitelj u Luksemburg gdje je ubio svoju ženu, svoju kći Amandu i umalo ubio svog sina Adriana prije nego što je ubio sebe. Nakon njihove istrage u školi, Joe dobija paket. Od Adriana je, a u kutiji je Chuckyjev jezik. Mary pokušava moliti Joea da ne ide na suočavanje sa Adrianom, ali Joe je uporan. Na svom putu zove izvjesnog Toma Melbija, što nema nikakvih posljedica na radnju, a zatim od Adriana dobija upute kako doći do njega. U međuvremenu njegovo vrijeme ističe, ali on ipak stiže do Adrianovog penthausa na vrijeme. Kada stigne tamo, skine Adrianovu tjelohraniteljicu prerežući joj grkljan. Odmah pita Adriana gdje mu je kći, ali Adrian prvo zahtjeva svoja dva odgovora. Joe objašnjava Adrianu šta se dogodilo i pokušava mu pokazati da u to vrijeme nije znao da je čovjek u stakleniku njegov otac. No čini se da Adrian ne vjeruje u to, ali onda ono što on sljedeće otkriva je užasavajuće do točke ponižavanja. Navodno je Adrianova porodica bila porodica ljubavi gdje otac sa svima izvodio vražji tango. Ispostavilo se da je to radio i sa sinom i sa kćerkom i sa ženom. Ludo je to što se činilo da se to svima sviđalo. Zapravo to se toliko sviđalo Adrianu da za uništenje njegove porodice krivi Joea. U svakom slučaju Adrian izjavljuje da je on jedan i sada je vrijeme da Joe primi svoju nagradu, Miju kao njegovu kćer. Na putu do navodne sobe u kojoj je Mija držana kao taoc, Adrian pita Joea zašto se nije potrudio saznati zašto ga je Adrian konačno pustio. Tada Adrian otkriva da sve što Joe misli da zna o svojoj kćerki Miji samo je izmišljotina. On je sve namjestio za intervju sa njegovom kćerkom. Činjenica da je ona violončelo čudo, sve je laž. Takozvanu Miju koju poznaje sa TV intervjua je samo plaćena glumica i glazbenica. Joe su se dosad smučile igre, stoga izbija istinu iz Adriana i tada uz nedostatak daha otkriva da je kći koju je cijelo vrijeme traže bila nitko drugi do sama Marie Sebastian, žena u koju se zaljubio i slijedom toga spavao. Adrian tada otkriva da je to bio razlog zašto je pustio Joea da ode. Želio je da Joe doživi ono što je on dijelio sa svojim tatom i želio je da bude prisutan u trenutku kada Joe doživi to iskustvo. Nakon što je Joe zadao posljednji udarac, Adrian stavlja svoj pištolj u vlastita usta i povlači okidač. Slomljen do nevjerice, Joe piše Miji govoreći da joj je učinio nešto neoprostivo i da je loše za nju te da bi ga trebala zaboraviti i krenuti dalje. Također joj daje neke od dijamanata kako bi mogla započeti novi život, dok drugu polovicu daje Cheniju da ga zatvori u taj čudni motel, navodno za života. Sa novcem i paketom koje je Joe ostavio za nju, Marie se pakira i seli iz svoje stare kuće. Nikada nije saznala da je muškarac kojeg je voljela zapravo njen otac. S druge strane, Joe se vraća u svoj zatvor, ali ovaj put je sam svoj zatvorenik. Osveta je možda slatka, ali zamjeranje 20 godina je samo probavna smetnja koja čeka da se dogodi.